Pazi Gorane, da te ne zaorem. Ne brini. Samo spusti gaće na 3-4. Na 3-4? Da, ajde, na 3-4. Ajde. Pa ja sam već spustio, ej. Pa moramo obeležiti gdje smo je bacili. Pa kako sad? Pa jedno tamo, na jedno 3-4 metra odavde. Deki, aj sad ti nama prvo reci, što smo mi zaorali gaće? To je neka pre 10 godina priznata metoda u svetu da se izmeri biološka aktivnost zemljišta. Šta je to? To je koliko su naši mikroorganizmi aktivni u zemljištu. Znači, otprilike kad ih zaoremo, to jest pokazat ćemo kasnije kako se to tačno radi, posle 3 mjeseca otkopamo te gaće i gledamo u kakvom su onom stanju. Ako su gaće ostale nepromenjene, znači naša biološka aktivnost je ravna nuli, nije dobar put. Ako su krenuli da se razgrađuju, ok, tu smo, na dobro smo putu. Ako ostanu rubovi, wow, brate, mi smo pobedili. Čekaj, Deki, a kakve gaće moraju biti? Vidi ovako, pamučne gaće. Zašto pamučne? Pa prirodni materijal. Aha. Samo iz tog razloga. Iako su oni to lepo osmislili, simbolički je prikazano da skrenu nama pažnju, da ne degradiramo zemljište, već da idemo u smeru podizanja te plodnosti. Znaš kako, naši preci su ovo dobro znojem i krvlju natopili. Sad bi bilo greota da budemo mi zapamćeni u istoriji da ostavimo degradirano zemljište. Moramo razmišljati o našem budućem naraštaju šta ćemo ostaviti. Kad reče to, ti si, ako se ne varam, jednom prilikom rekao kako da utvrdite plodnost zemljišta. Da uzmete grumen zemlje. Tako je. Jel tako? Ajde nam objasni. Strašan. Tako je. Evo ga. Da. Mi smo ovdje aktivirali neku plodnost pre par godina. Tako je. A vidi, ona deluje da je, a vidi kako se lako, kako se drobi. Sipljiva je. Pogledajte ovo. Šta si ti radio u ovom zemljištu? Ti to nama kaži. Ok, tu je išao jako intenzivan biološki pristup. Dobro. Mikrobiološkim đubriva. Za sad je tako. Ićemo i agresivno i pokrovne useve. Tako da, to nam je za sad put. Smanjit ćemo intenzitet obrade. Ne znam da li ste primetili, ne oremo tako duboko. Ovo je neka dubina 23 cm. Tako da, polako, nećemo jedan put da uđemo. Mislim, i bilo bi strašno zbog nekog cen odnosa, da ne širim sad ti priču, odnos ugljenika i azota, da ne napravimo disbalans, polako uvadimo naše zemljište u taj neki regenerativni pristup. Aha. Ti si mi rekao, ako se ne varam, da je potrebno da svako zemljište ima upravo ove neke stvari. Šta su, evo sad, ako se ne varam, da li ima baš u ovom grumenu zemlje, šta su ove dlačice? Ok, dlačice korena su za razgradnju najbolja stvar, jer mikroorganizmi kad njih razgrađuju, mi dobijamo neke enzime. Ti enzimi su savršenstvo za sljedeći uslov, za samo zemljište. To su naše neke male fabrike đubriva. To jest, ti enzimi razgrađuju, to jest prave dostupan fosfor, kalijum u zemljišnom rastvoru da može biljka lako da usvoji. Dakle, da li je moguće povećati plodnost zemljišta samo mikrobiološkim pristupom? Dakle, samo primjenom... Ja bi tako krenuo. Nijedan sistem nije savršen. Krenite sa mikrobiološkim đubrivima, polako uvedite pokrovne useve, smanjite intenzitet obrade i vidjet ćete, rezultati će biti fantastični. Evo, recimo, zemljište, to vam je prvi pokazatelj. Naša i čula su, ajde kažemo, relativno dobra. Ova zemlja lepo miriše, mislim. To sad ne mogu dosjetiti, ali... Pogledajte ovako, ona se skupi posle. Šta sam ja primetio? Lakše se ore, ne znam da li si primetio tako. Čekaj, da probam još jednom ja, ajde, da vidimo kako si rekao, lako se izdrobi, evo vidite. Tako je. Lako je drobljiva, a onda stiskom ruke, lako se i... Tako je. Ovo zemljište bolje vezuje vodu, nije toliko, da kad ne padne kiša, ne ispere se tako lako, sa ovog zemljišta voda ne sleće, već upija. Ponaša se kao sunđer. I tako je, kad gaziš po njemu, osjetiš tu neku sunđerastu strukturu. Nije ono da upadeš... Ne znam zašto sam ručao ili zbog čega je. Ako si jeo supe, onda je... Nedelja je danas, jeste, jeo sam, priznajem. Ali da, jeste, upravo si, šalu na stranu, osjeća se kao da, vidite, ne znam koliko može se vidi. Doduše, ja nisam nešto pretjerano težak, ali evo vidite, znači kako stavimo nogom, tako bukvalno lagano upada. Tako je. Sad, da li je pravi moment za oranje ili je zaista do toga da... Nije baš idealno za oranje, ali dobro, ok, šta sad, tako je kako je. No, da se vratimo još jednom na priču oko, da kažemo, plodnosti zemljišta. Kažeš, mikrobiologijom je moguće i primjenim regenerativnih pristupa poboljšati plodnost zemljišta, povećati procenat humusa. Mi smo godinama, decenijama unazad radili samo na uništavanju te iste plodnosti zemljišta i tog istog humusa o kome danas pričamo. Nažalost, stajnjaka više nemamo. Jako mali broj ljudi može se pohvaliti time da svoje parcele može da đubri stajnjakom, ali imamo nešto drugo. Ako nije stajnjak, šta je to? Upravo to što sam rekao. Mikrobiologija,
pokrovni usevi, smanjiti intenzitet obrade i sigurno ćete ići u dobrom smeru. Nažalost, mi nismo znali da degradiramo zemljište dok ga nismo skroz degradirali. Sada nama ovaj, da kažemo, raspored padavina koji nije idealan u vegetativnom periodu pravi nam velike probleme. Mi prinosa nemamo. Da je zemljište donekle biološki aktivno, ona bi mogla to da izdrži te neusklađene padavine u vegetativnom periodu. I sad, kad kažeš, vidimo malo ovdje kod tebe u Strnjiku, jesi ti to vršio s tvojim kombajnom? Jesam. Jesi ti to namjerno prosipao tako ili to baš tako treba da izgleda? Evo reklama za, ako želite da vam vrši Dejan Batalo iz Beške, onda to izgleda ovako. Pogledajte, šta je fora? Svako zrno koje je prosuto, niče. Vama deluje da nisam naštelao kombaj kako treba. Međutim, nije tako. Nije tako. Kad je biološki aktivno zemljište, vama niče sve živo. Korovska populacija vam prva krene. Evo u Ataru, ja sam prvi prskao od cirka. I nigde nije nikao kod mene krenuo intenzivno da raste. I onda se ispostavio da sam ja loš domaćin. U stvari, zemljište je takvo da bolje zadržava vlagu. Brže niče, biljka brže kreće, ima bolji start. Bolji start ima, na primjer, kako je dobra za kukuruz, pšenicu i sve ostale. Tako i za korove. Tako i za korove, ona ne prepoznaje šta mi želimo da skinemo sa useva. Ti si mi rekao da čak i polomljeno zrno pšenice kod tebe i polomljeno, neverovatno. Ja sam mislio kao, šta polomljeno, nema to, u tom semenu nema života. Međutim, sad kad smo sejali pšenicu, ja tražim polomljeno seme, izbacilo klicu, sasvim normalno. Ja sam oduševljen. Da li to do zemljišta ili do semena? I seju RVA, šta si seju? Sufru sam sejao. Sufru? Tako je. Možda i do semena, ne znam. Moguće. Nije da reklamiramo, ali evo samo kažemo, pričamo. U svakom slučaju sve treba provjeriti. Sumnja kod poljoprivrednika je najbitnija. Znači sumnjamo mu sve i sve treba da analiziramo i da posmatramo i doćemo do nekih lepih zaključaka. Kad bi Dejana Batala pre 10 godina pitao šta misli o plodnosti zemljišta i danas, šta bi on rekao? Nasmijao bi se, rekao bi, ako ne bacim 300 kila mešavine po jutru, ne znam, 150 kila u greje, 70 kila u špartanju, kako može izneti taj prinos? Upravo taj pristup, intenzivni pristup fungicidnim tetanima, pšenici, što sam i čak 4 puta, dovelo me do brze degradacije zemljišta. I danas Deki razmišlja kako? Okrenuo sam se na opačke, znači verujem u prirodu, verujem u ono što već postoji na planeti, samo mi tu brojnost moramo da vratimo i da je potpomognemo da se ona dalje razmnožava i sa tim razmnožavanjem ona daje mnoge benefite. Ja sam tek na početku, a već ove godine sam ostvario lepe rezultate. Koliko vremena je potrebno da prođe kada čovjek donese odluku i kaže sad ću da mislim i da brinem o svom zemljištu, sad ću da primjenjujem mikrobiološke preparate, da postičem razgradnju mikroorganizama u svom zemljištu. Koliko vremena treba od tog trenutka do prvih nekih vidljivih, opipljivih rezultata? Do ovog mirisa koji mi sad možemo da osjetimo zemlje? Konkretno, za miris možemo doći posle 2. godine, ako krenemo intenzivno. Znači, ne onako skromno oprskamo kako se spominje šećernom vodicom, već ne, ako krenemo intenzivno, ako posmatramo to kao investicije za budućnost, jako brzo će doći. Mnogo brže nego što smo degradirali zemljište. Tako da, moj savjet je, idete u tom smeru, nećete zaželiti. I ostavljati će vam novci u džepu, što je u današnje vrijeme, da kažemo, najbitnije da bi mi poljoprivrednici opstali. Ono što ćemo da kažemo, za nekih 3-4 mjeseca mi se vraćamo na ovu parcelu, da otrpamo, da nađemo ove gaće koje smo danas zaorali i da vidimo šta se s njima desilo.